Siasa cia gavana kaunti ya Meru mwaka-inĩ yo 2027 yũkĩtie mwerekera yũngĩ mwerũ nyuma yora wari gavana wa mbere Peter Gatira umunya utumiria ati akethira icoka kiri itike wona karubeta ya ringo ya mwaka yo 2027 akiaria renterechie micimikurutie ni isti muthanya weco munya aure kaitene kare ni ruthari na akakwithira nende na akakwithira kaita kau Meru pakonte baketha bwe mutikiri wa kithari tayari kwithira kiromba itike wa gavana na kuwa ndene ya county ya Meru kote mtura muromba kirira kiotongere na kitha kwikirira rombi akithari kwena kirira kiotongere kenda Meru bethira bakiona weti na mbere bobo yete orenkuste na kiotongere chithirite ikioneka ndene ya county ya Meru ranende kuonekana abunge MCA gavana na munini wa gavana bate kuwatanira siasa iri cikomba kwithira cikinisha mwanki yuro siasa ndene ya county ya Meru thai na Meru ethira akiona witi na mbere bondi botugetha tukari otukuboro rekire mubango yo aro siasa nkethira nkikarandi na MC wa kuolotwa Sara Gaki na muthuyi wa mantweke siasa rikimathi tukiona ina Meru yerekerete muthutira yo siasa uketha yukithira na Meru arutiro ngwe asiasa cia 2027 day katie kuraya muno ciambira kwarirwo thai ni miari tuketha tucokeria kiri mubango yo aro siasa nyuma ya Nteto cia Weru themwe yani tukuthurandite kiri Nteto cia Weru themwe MC wa Meru beta mabisa ba county ya Meru kenda kwithira baba unga maori para bethirita bakiringanithwa na maiti ayo tumira obisicio buthuku siasa cia Meru kuwata mukondo yonge nyuma yora wari gavana wa Meru wa mbere Peter munya utumiria karombe teke mwaka yo 2027 Musiyo mwenko motiene wesi kuromba kuguthika mwendo wo nyuma ya kwamukira baro ya koti kuriria bathika mwendo wo munda yuro yukwirwa niyo wawe Aremba majani kio ina ntere cement kwithira bakionania kino kio nyuma ya witie kwa marei ya bonus mwaka yo Anko watu ni kiri Nteto cia Weru themwe mbetawa MUTEMBEI Edward muneto wa mathithi o chukwadware ni Purity Richard. Tukambirire MCA bakamiti ya Jailak na Liba yoro na dware ni betite mabisa bandongi mwanyesya thirikari ya county ya Meru kenda kumureka urutingwe thirikari ya county u. Bobo yete nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwithira nende ebelera murio kaita kala ithetaira mbere ya maseneta na nende onanirie atimeya moja rathi tangina yote yawe nde yabwithitwe ni mabisa bamwe thirikari yawe nende barekio chonkuni bo kamiti yekethe ikiriboti kiri mbunge ya county ya Meru kenda yarirwo kuona kithira bakingatoka na kuonokwa ni MC ba mutugi kare netite na mbere kwithira tuturanira ronoru kiri Nteto etite na mbere kiri mbunge ya county ya Meru and I believe I'll be working as I took the oath for all MCAs without discrimination. About the distribution of the live animals before embarking on implementation. So, how come the program was launched on 5th October 2023 and the cows were subsequently distributed with the prefabricated structures. So there's no policy in place. That is what we're saying. So how, why, and how was the implementation done in the absence of the policy framework? Sense of policy regarding the distribution of one cow, one in the family in the county, and through the Department of Agriculture, where I'm a CC. Actually, when I was moved to Agriculture, Honorable Chair, Co-Chair, Honorable Makasi, has talked of June, and I'm not trying to dodge my responsibility by saying that when I joined the department, I met everything was I was to supervise or oversee the implementation of the same, because when I was moved, I asked for the document that normally one asks so that you acquaint yourself with what is going on in the department, and I was given
policy that guides on the distribution of animals, but it was passed by the cabinet. You have heard that Honorable Co-Chair of this session, Honorable Makasi, as Dr. of June, and by then I was in education, but when I came, I was very much aware that in the cabinet, I had witnessed the passage of the policy. So this policy is the one that we used to distribute the animals as we implemented the same. Giving a cow to a poor family is promoting poverty, even behold the level that that family was. This one, this cow requires feeding. If this family feeds that cow for 1 year before it calves, where are you promoting production, or you are promoting poverty in the county, according to you? The cost of maintaining a cow, if I'm to say I'm a supplier, and you bought a cow from me 2 months ago, and I still keep it, how are you going to cater for the cost of maintaining that cow? Chair, given more time, we as a department, we can elaborate on such, because as I said, I'm not the accounting officer for the department. Stop telling us about CEO. You're not the CEO. You're not what. You're not there. You are in charge. You should know what is happening in your ministry. Nyuma ya Peter Munya utumiria ati acoka siasene si tene ndio chwete kiongavana nende nonekete ochokia bamwe babara batekwendo mubwa siasene na bangi baraba kwenda rombe tiki kiremetha ya siasa utalama thaburengi siasene ndiri Munya atarombere tiki kira kikariri kawira mwangaza na nende ochokera kwa mukirito na Weru bubwinge ni Ameru boetera nende ne kuona mukondo yetiki kira kireta muthutre munene Meru yukethira yue karatia Finia Simana na utare dio chokera ko Peter Munya ikirikano no waringa vana mbere wa county u. Siasa chamiro irari siasa ombekia kuringiria kura no akethira nende tukangabana kithurano ne twitite ende kiumio ki musiazo ngio mukatha county ni wethira kinyawe akiwa akethira ikilengone boneka kwangaratania mathabu ankwenda kuthiria rumbwera onwe tungi ende ni ora waringa bana mbere wa county ya Meru nwe Peter Gatira Munya nindanwe enekeringe nentwire mwithira ichokyo nyuma yekyo twekangabana kwa kibindi kimwe na chindo akiura kya kabyele thirikari ya Uhuru Kenyatta nethire yemwe ukakiano mwaite kyo minister arake kithurano kithiru eteri muno kwithira nende akiro yaira etekya ungabana ende Munya aumba kwithira kirema na uawe atethira akiro yaira eteki ende buraringi bwithia ne kuringira Azimio campaign. I will not be running for Governor Meru. I'll play a role at the national level. I'll build the party, PNU. Nyuma ya Azimio kona mpundu kithurano kiu kwa lazimithia kinya Peter Munya utonya mpione ya siasa. Peter Gatira Munya kiumia kia rentere chetiania East na raino umete augire Weru ne ati mwakene yuangirie 27 akethira ari kienine ati kuruirete kia ungavana wa county ya Meru Lutha kaandika kwindika atura toka itite ndukuno yuita atia raro yiruka ringwa nketha ndikienine atia Munya atumiretio ntubu rikonekete MCAs Kadumba bambunge ya county ya Meru baingi batikwatanira na gavana Kawira Mwangaza kinyanyuma ya mageria yo mwebelietene inditie na muri torire mawa emuchi Iworo nayo kambuni ya ondondoria ya Mizani Africa yedire kirita mpumi ondondoria irechona neti atinga bana Kawira Mwangaza kure irengeringwa ntukeruari atechoka itene kiu
bo nikionania kithira nikawira na musiasa ungi bakururetiki musiasa unendi aringe chindane chunche kya 50 na ile gatanta kenda kuma kireyana are musiasa uno ethire nende ipitagatira umunya kiuria kiu ichokerie Rikano boya urawari gavana wa Baile County ni Amero Kiretu Murungi augurewe atechoka siasene na bobo atire kiuria kianu wewe ngombe kianende kwithira ke ya kuruira itikiu are Franklin Medekalenturi uranwe minister wa urimi kaitene kari aomba kwithira kinyawe choka kianine ke kia siasa na nondo ruwa mbere otekwendete kia gavana kecho wako gotanga sana ni modenya twakianike mairiga to etekia gavana koringa noranto baua Medekalenturi aintebene ora maoni muda pamala mimi kiuria kiraba inge bakwitha baichurakia nekethira apitagatira munya aomba kuyukia kanya ka MCs batewiganwa na ngavana Kaira Mwangaza na batumira kuichiaka gisiasa ende oreu kurikanwe munya wirewe uti muntu akethira ageketha Mbenda kwa ya heshima baraba ikuo tekwendo bekethani tekwendo beketha ibuntu bona ankiri tekwenda kwariria yontu tekwenda muntu yakwo imunyo twekethere ngamunya twache kriki dawache kriki nkara ndina wena twitana mbere kintu kimwe kira kiumbe kia utethia muntu tonya itine kia siasa niwe nende kwithira ari na thirikari nabu kiuria nende kethira kiuka ringi niwe wengwa nende akethira giukira kia bendera ya UDA kuruira giti kio ngavana kaunti ya Meru Kathumba ithiri ngavana Kaira Mwangaza na ugire nyuma ya kuwatwa ugeni kiamene kiuni munini wa rais na etikirite ontobu no munya kioneka nende atithirite agikana kwa na rais Ruto kwa kaita nende kenine kia siasa munini wa rais ingithiria andu ngikambere kirindio jagiki no kumenya mbira eranto ni ngavana neje kiamene keunda atonye kununtu atarire wenga na ndiborwa nderoteka tokia tera bonde na naru ndawo kutia bikirinya yero no bilaizite kiuria kira kirioka iteneka utonya kirwero nero etikio ngavana kopita gatira munya na ati ontobo alulete kiothe kia siasa cha Meru na kire uturo bwa siasa bwapita gatira munya atari ngwane mpio ya siasa tibalakaita kaki araithirite ari mubunge kwa ibindi bieli ngavana kwa kibindi kimwe na minister kwa kibindi kimwe njou irankadhane ndere nyumba nini ati abubuongwa nende utonya kenine kia siasa kopita gatira munya kukethira kukialo la siasa cha kaunti ya Meru kiuria ki ichokeria na kia kurema Oria kuru Inditia na more torere mawa emuchi Karinge wangaibaiko eito weterete nkabela ndiko corona na wale mpini Phineas Imana garu ya siasa kirendeto cheweru torere Muchiyo mwentere chiankomoti ene West nibati bakiromba kukuthika mwendo wo nyuma yabo kwamukira barwa ya koti kenda mututi urani mukuru wa miaka 80 kathiko mudene yura yokurekana ni yoawe muchiyo yura yura yokureikia mibango ya kunokia mwendo wo nende bowete bakaromba nto kunokia mukuru uyu eyambare ayitobo muthikure ba muthike mudene yoawe yura hurari wedibwa wewe wengwa mukirimithika aina ribotie Nja kwa mututugi Stephen Mwira bwantere chekimatie wondine nkomoti gania Westi atori na ntobanja ibaitete na mbere kuthuranira mathiko ya mwendo wao baringikete na itomi biele ikukiawe na onde koti obarierio muthika mundene yoawe yuratwire nkrukie miaka 80 nende kumania negambare arithirite rigita na mbere regie munda yo. I extend the interim orders to the ruling scheduled which will determine the implications of the current application. The court will rule on the two applications the same day. For avoidance of doubts, burial scheduled for 1st December 2023 stands stopped until the rulings are delivered.
hamwe na bo enjire kwathikira ugambi bwa koti antu bamucie bawete barombete kithaka kwa mwana we ora mukuru na bamurukia kwa kaita gakai tumuthike temporary koti yetu itikiria na yaona uma munda yoyu wetu twamuyukia ringi na njira ya kanisa na heshima tumuchokie mundene yura yawe tumuthike araugire ne akathikwa koti yethira yatwitikiria na koti ere go twitikiria batu tutuna sheria kinya wa kinyarika nari tutikoro murutana araura tugetikiri twamuthikire na twite na mbere mbati murungu aturingira kiama no batu twitikite murungu no tutuchereri kanisene twamuthika ruyo araura twamuthika mundene yo mutano we twamuthika temporary na tutemukunikira na inya twamukunikira bura tukaomba tu mweka save nikenda ntukwe ruling irayo ye kwa tariki 6 December ya thitho ruling batu tumbe kumuyukia ringi twina celebration ya kanisa tumuchokie mundene yawe na tumuthike bura kuragirite na tumurombere itumi kwena kake wa warire muchare miaka 8 nontu bwa nkuchanio ii na nontu bwete yo na wendi bwa mukuru Stephen batete keriaria muchare gitarira ya egitarira ria corona ri ukinya itombere kwirwa gute na njira ira miri yumba kuriga mochare tomba kwirwa no mwanka twite tuyukie mwiri wetu tweta tuyukia mwiri yo mayanti tweta tuyuthika antu gute muntu nyeru ari ni yaka twamutere kithakene itukira umwika miaka mingi twimwika mochari turemwo muthika ya bura turemwo kuthika mayanti miaka 8 na turitanite heshima itukwenda muthika na haraka nikenda mura atutigire heshima tumba kinya batu kuyukia blessings to family mwekoro mututigie wete atitie kwao kungi na mutori wao ura mukuru we agaire kaunda nontu bwa ndugucia kingui nuwa wangaikia nindi unda ure mwaka 1979 Juni 6 iyo ndeyerea na ndagurwa ndamwe kuru no tange sini ambikirie goino wa na nonto ira no tumuntu ajumbua to anda mete yo ndo to muntu ajumbua ene ninge kankurigara gori ene ke ya kwiro mundu yo muntu ngarigara no te thina yo ndagita ndona turathugania mukuru kwa tu na vere ndo na miaka 30 nena tutuiria wikuma ndagurwa Thaa wetu mbiwa athuria ndana kana wa tuthurana tutuire bubo atwacheria twana tweto twina anake twari twana kenda no te wateta bonthe bane akuru boko na bandu bamethethia na bayuyu mukuru kwa na mbone ginya kathikwa goni ankonia ginya baba te kumenya ari goni kaboni aba muthika ndo to watanire twara na wa wenda kwa no wambika na nda ura kwa mbere yongi ibuto na tu baile ndu turara ngwatanire tu tukenda na wa antu bamuci bataririte rono rwao mundene yu naraba kwega mbareire ringithetie njankurukie 20 muci yu bakiromba kiebwithike ni first mboni waje na onda chero 1959 ndina maka 64 ndia anoncheria batu tetu tubeta kibe na munda yo 935 na tutu na yetu 1155 na kiri 1155 niyo batu indobye musebyo ndebi consolidated na yo munda yura baba twirigirite atugaira na gutugaira kura gito tugaira utikwe samodeo nako yakilem utibyo twinabyo tutwire ankurukia miaka 60 ibatwire bena court orders iraba utumira thai bakithira baratumire kumarira bakwaire munda batubithirie eviction order so batabati nyo turetera court order yo stop kuthika mzee babati uturaire eviction order tukauma kwa twi nonturu yo tutikomeanonge ageta kana miunde uyo nde au claim kethira ni ao lakini iko twichie na anything can happen na munda yote itwira yo tumirwa ndene court tie to minori taitwe kiumira na ari ukwa so we don't know ni atia muntu akwete onata taitu my cousin endete wakaenjera yakwe etwa Solomon Ilaria kana mwakuru ogwe na tena restricted waka nyumba permanent no thina ibitu mete into bira ona bitetu mekirite na kwina sare nyingi muno around nyama bati yara ya kuri kumara into bira bya into ka kuri into bionda kenda karimwe antu kwenda nyasi ya indi by investigate untu bo bone the fact na guninka ya kwithira tibo kwari u indaikwe unika kambitu ya kwambitu ande imbo koti ni ndaikwe kiripotera Weru TV kuma Tiania
Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Akari barabatumira barabara ya mujo weta mitungo ne bachumiretie kutheta bakibwithiria barabara ubongo na bameneretie atongeria bo bunene na bo akari banture ya mukeki kenjo ne bakutheta kumenena wa system ntereu na bakuromba kuwa transformer na atongeria bo kenda bo makeundune mutugikare aina ripotie ni akariba mukeki kuma kenjo wandini ya Bodhugusi West bagishumire na mateta bakamatite mathigi bakiorotithire kiara mubunge wako kirima ngushini ni untu bwa stima nturene yao bakiuga bairigeri ni matura jari na stima bobatigwa mundune na ko kinya biashara chirithagwa kuma na stima nturene chao chitionekana na kinya kwithira bekurukira gitaga komo kirinja ciao na kinyana bao kwithira bakithoma ipraspa to kwenda na ikireba to gweta eja goto thitharia na thai tole mwendaja natiga gotwicitha neje batona beto baguta bakigujaga basukuru no nto itato gwatagia tungwatira na tugacoka tukagura totonge twa ciringi nyano toto ni tokando totore tugatutethia te mwanka na arua erema ka otwe twaere mborerio ntoto tiomba kurikanwa ka tuthithitie atia no ntoto ciregi stima ruongorore stima ruongororo stima ndeboro motho stima borogoro stima batwe turionwa jeka tukuma nthorera tugukwira mwecimu anje twikire stima kurukia kariba bariuga nontu ni baringire mubunge ujukura cietu iciambirie kwaria ciiki mbaroti box iciambirie kwariria ici kwagithie thiri iciagithie nje yaku thiri ora nje cietu ikwaga thiri iciagithie ana bakuthiri o ta uria batwe ana beto bakwaga thiri kwaga stima batwe kinya kura cietu igwokuga tutakuringire ikurere kwe ande kimokeki ikurere kwe ande kikiani kiraza kurere ande kikevigasho rekerema nereko kenda uga tutakuringire kura mudiene bareromba mubunge kirema kujure wirane bura bekera bakubekera stima mwanka muthiru kirima tuthikire ujuriri oro twirire uturetere mwanki bwejire arukire bwena muthuri bura twira mwankire babwe bugarete kungina kwa kariba getia wandini yake agone bashumirite kwithondekera njira ya kuma mujo gwita mitungu bali bobongo bakiuga bachangite mbecha bagura rori 25 cha maiga iria bakuga ne barekite wikira rori 10 nejere kirura ja bakiromite mwena nusu bakiuga gitumike kwitha bakijokia tagaria riri ni kwithira ni batejanirwo ni atongeria bao baada bakuga no kabagira na iranjira eje gatigate ka thirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene njirerete onete mukumithithia monkira na arua ito changite mbecha cia rori 25 ciandiko na narua tukumba kwethirwa tugekira rori 12 ciandiko ke distance ya kilomita 1.5 na tukenderea gwikira andiko mwanka tukinye mukune distance ya kilomita 5 kintu kira kiturigaritie meri iri aja turakutwika materi aria tugaikia mwanka muja na ramiri na gituro thaici iri aria arimi aritikite kilo 500 ni ndera gwikarani na itu chana tuthie tukaga tutinya mbakari watia no nturia iritikite riringi twitango gerojo twatigira andiko ikuthira tukenderea guchanga mbecha kaire tutigire kilomita 5 tuguchiekira andiko nikenda barabara yetu ikomba kwithirwa egitika na ndini akari baraba cietitie na bobo ugabatetekeira njira ejiromba kura kaire bukare na ubure buru batwe twithithire njira cietu norokeja kurunga manaja eje aije na ireterami na mudiene akariba bagitegera MC wao kiambingaroni bakiuga re kuthurwa na ndina tigirite kiagonike okene rukuru na bogaiti Mheshimiwa Kiambi nuraririe mantu ja tebui na nugwankia mwanki jo tebui ndene kiago nurathuranire kiago na waringa thimu na wauga ndene kiago kia barogoro kija location gute gintu giaku kiri no tetwitira ngugi no gatigira kiago gikurira kioro ndendo kwirigwa karira kioro no 2027 kinyokeja wakio ke moromo gutigwo gatwira tukonvince kuma gicigo mbunge kia Central Imwe reporter Nteto Weru rea kwarietwa ni mutugi kare.
we mutugi utukubaru aret kiri mubango yaro ya siasa turethira tukiarire siasa chemero cia ngavana cia mwaka yo 2027 itomine ora wari ngavana mbere Peter Munya na chokerete kiri siasa chemero na riwa ni ruthari na wona karubeta garingo akithira choka ndebene katone kanya kamera kakuno kwete kuraya chokerete na Nteto nkuluki auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gweta baroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana baku ni botoro barujo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hipo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hipo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hipo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Oi, tudo nito. Masa sopa, tatigo esira no kumakaugo. Valeria ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku nigi keno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Aya, amna Go TV stream. It's free. Hii krisi, Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later, anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers from 1st December. Go TV, love it. Yetu Sacco irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride.
Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTime's inside Vitron TV is available in all StarTime's branches and dealers countrywide. StarTime's Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Bueno, tuweta mbere kurumbira Nteto chia Weru themu. Tuichokera kariba ntura ya kagumo dini ya gangamara. Nebatino bwa bakimakira ndithi chione kireba kuwa batiko meka umoka ndithi yokwa. Karibane ndine bawete ngombe swidi deka kaita kondina raba kodi ya talamu. Nakinya daktari banderi yokinyanteru kenda kuonokia ndithi chio. Martin Mwambi, aina ruonoro. Mukayaniro na nkinyogu aya nuo yorete ntori ya Kagoma location ya Kiromi kere wandia ganga age chigombunge kya mara. Ni makite muno nduleno yetu ya Kagoma ngombe ni ikwete muno na tondo igukua tutiramenya irakua atia o muthenya tugiukira turegwa ngombe angania ni irakwire o muthenya tugiukira tukegwa ngombe angania ni irakwire tunokeri muno nduleno ne bagerie njusin buria kuringi umbikika beje batutiritire ngombe yetu ni irakua na ni gukua mono riu ndagitari amwe na thirikari ne bagerie baje batutiritire kariba ntore no ende bagetaga mbitwa kirima ndagitari mande vyande ni account ya Thaa wekinyia kiri ntore nu kenda ko bagunira ngombe irande ciambiritie kwithirwa ikigwa na gukua na daktari bati kugya na mpwe beja baraida ngombe gukununtu ngombe ino rikwite kairite kuthira meri iri riu daktari bati kuja kuraida na ndawa tukira gwa iteku tizo te kuma mulimo ekwende adenjwa tulirwa ine mulimo adita na tutije dita titine bio na dita une kuraga na kinyantu nekyo te kuma mulimo ekwenda gitari ne beje amana thirikari batutethereri bagikaraga kaba gukua nkoro bariuga batikwenda kuthia chara ya ndethia ciao ira bakuga icio bethagirwa rimwe baraithite guru nontu bakwendieria nile bunde ngiuga nontu kairia ngombe ire gukuna maria ne tukwira ne thine ri kuya ngombe riu na beje baturaidira haraka thirikari gitogeriani bweja buturaidire ngombe gukunu tumaturani gukunika tukumaka nontu ngombe ne kaikugwa guna tutikumenya twetu tukwenda kudia sala turenda gutereka nontu ngombe cietu nijo tuthomithagia na ciana betu nijo itutethagia twiraga karia ndiri tukona gintu gia gututedia nikyo ni beje batutedia nontu nio turirigirite ni mwirigirwe tu ngombe ni ikwite jambiria kuaga iti na riu no ukuigwa tatu rungi mwiriganiri wi mwe kurikuire na mantu tamau mondo tukona gwete mega riu dirikara inegarageria jo tutedie ni tontu kwibena mbira kubati na mbia riu amenye bo tugatereka barikiritie na kuga kaba kurigara nontu gwatwikire wa mucie urutembecha kenda bamuntirwa ngombe indi gutire gwa muntirito no emwe na bala bathenjaga ni badenjira ngombe na balwala badi batiritwa milimo ya thita na ona bala kuyo kuria no ngai waterie tontu batarire badenja batondolokanga mwirima bagicokaga thibitari ogutitwo murimu wa dita twacoka twaja twerwa turute mbesa nikenda ngombe ino itirito gatuga gutina ndawa cia kaunti tauta muntu singi magana mairi o ngombe tande na ngombe iratu na enda rutire magana madandatu ma ngombe ire kenda jeja ko muntu sindano na ita mutwa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Maraha bitagwa Martin Mwambi. Arimi pa majani factory ya kio ini bona netie kino kio nyuma ya witia kwa mari ya bonus nara nende bo wete ko alu lukura bwithirite bokibuithu ni bwithirite bwibaguna mayani ne boboya bakiari daba ukari kire musemanio yo erekere bontere factory ya kio ibo wete paraba ukumesia sena majani ne bobati kurekana na mantu ya nontu ya kangarata ni arimi bonene na bo factory event kinyabo ne bo kite musemanio ntuku aruare na arimi babe dirite nende bakwa kinyabo ne bonete ukenera walu lukura bwithirite boro majani ne na yuongelete muro yo munene kiri kimeraki kemayani Dennis Mugendi aina ripoti.
bari arimi ba majani nkuruki ya ngiri igiri baria bakinyite mucemanio jwa o mwanka factory ni akiegoi ciboneke obunge kia Igembe South bari baraniritie na gwika mibango na arungamiri bao batongeretwe ni mukaririgiti Muriki Kanyaru na kugurwa kwao ni atiba kujirite gukira gukunene kugwanithenwe na tene bari tukare na namba almost 2000 people babeite na tebinge bibaretete kabeite kenda bamea natea kampuni yo kwendelea wethora nayo gura ana nayo itachoka na nyuma na bakoya tukwaraniria tugitikaniria na bautira kampuni ni witaboya on the performance ratu eneo tukwaraniria ba appreciate na bongo ba tuchokiria nkatho no baitwira atu batete kuraya onto kuma ke chiringi 19 ratu atonyere tukara regimental reform twakinya ke chiringi 46 tengo emputo natakwende yito gari ya yito no tubongo ira tukutatwe directors ama management na kinyarimi no tukinyabo batu atilite muno kuturetera mayani ya mea quality mbeto antonjirende rito murimi o center 12 auke imine kandiari electoral area kambu eru arene ntukwembea no ntukwetherwa twina AGM very successful na ingwetikia tukuma tuwiretwe ingwetikia management a factory itowiretwe yo itongeretwe ni director Baptista na mbundiewe itwethiretwe mwaka yo thira twina record payment na twathikiria tukaigwa kiego factory nyumite nare tura namba ira cia kuraya iri urwa muno ringi na ringo cogerinya anene babe kumwanka thai nkubera iboya nontu ibari ndusire nya buraya muntu ethere na tumayani tonini kilo manata intina manatano kwatwika muntu ationa namba thai ogethera wina ntina 500 no nweta ukario komite no kaewa namba na oewa namba bura weja ukathio longo ginya mwaka kana nya miaka leo tona namba thai wanka ge komite ba confirm wina mayani namba ku etile mai tireja araramiko jegie ithimi bithuku ibandene ijamwe jangi jariri twe na gusirwa ntaira iko na challenges kana iko na complain siaremi na ara kibandene karani baba ita kilo ba complain kilo iba kuitwa saindi na ingo sogya nkatho giri chairman wetu Mr. Muriki ura wori wa zone 7 akuwa thati akafuatilia na already karani bara baitete kilo siaremi na njere tebui bamwe barometwe ngwe watu kwenda ba pongezi ingine kwa siasa ni sito majani ne arimbatetheke nkuruki bagasoko nyuma Misri na bali rugendo ne bakuririe o tene kanan tukumeitwe tena tuthina kidogo hapa na pale ki running ya biashara hii bati twetikanire na remi tuthina tu tutibadiri tundu tumironi antu bara bakwenda kuringa siasa batunene chie kara ya kaithi nene muno no ntiba kwenda kuthukia remi mitwe na ibu ntiba kumea kura chie ta kuringa mwaka yo twetete na twera arimi ibalolia atumite na atwetete tobera kodro idine idimirio twakarande tukaraniria tukona tukurisolve twingwa batanto baba tabakibita chitumechemania michianto au bakawa bagere anto baibera iteibue euto korea na kinyare mibongo au bakorea manteu bau abo bate kuthikiria nteto ichionde tukagodora kwena issue ikareta wa factory au ikarerwa na ika discuss tekinya itara kura twathora trompe kura ya bau bangi bakwenda kura ingwetigia ari bathu choki miba kona kwira twititata tukurita director babe kuo pewe kanya kakurita ngwe Lutere na rulwa factory menti mbundi ya majani ni tikiritie kampuni ria yendagia majani ome nikenda arimi baguneka nkuruki mbundi ego twashua bagatwa baruga anytime na tukae wa the right time kwa tukona mutukomba gugiria factory je tabwega na nkuruki tugeta na tugokiria arimi betu na mbona zura turabaete na 7 na 51.1 tukomba gukiria nkuruki nondo majani toto turarite o kilo imwe na 73.1 kwa mwaka yuju turi nondo itokwana majani njagwita bwega ni orthodox yake ikolega gwita ita lakini itokugeria gucwa thoko mwaka yu murungu ateithia tukare ana kuma shilingi 80 gwitia tutasaidia hii factory sana sana kwa ile challenge wako nao ya orthodox. I know our government kuna kazi inafanya kufuatilia soko ya Iran. Wakienda bakiuga arimi baregete mpongeri ya marija mweri na kuibongerwe bonasi rio turarairitie na chairman wa national
akiugaga na kwenda kuongera mbeca ciongero cia mweri, lakini kuringana uria twathikiria arimi bongwa bauga bate kwenda kuongerwa mbeca cia mweri barenda mbona ciongera 12 arimi bakendia beteresi iria bakwewa ni thirikari. Arimi batige kwendia fertilizer ethwa gwe fertilizer okwewa eka fertilizer kunyomba igitarega ya gwikira ni kenda ukamikira bo. Dennis Mugendi, Weru TV, factory ni majani ya kiego iteresia kandhiari wandi ni ya kiego ya Ntobochio Gembe South County ya Meru. Akarinde baurĩtio kweba kwathula antu barabe na mirimo mwanya yoro murimo yo mukingwa na kubambararia maturene. Akere mukia momwankia me Dr. Ruth Laiboni awete bayete okungura ntuga murimo yo mukingo ruyo kaunti ya Meru. Baiko na Meru ni etongerete na makareka ya nabani nikugie una wenyange bwana maturene. Those who are behind. Oh, so you are there. The theme of the World AIDS Day 2023 is Let Communities Lead. Why have we said this from UNAIDS, and why are we galvanizing the whole world to let communities lead? If you recall, in the early days of the epidemic, when the whole world was on denial on HIV, it is the communities who woke up, stood firm, shared their lived experiences, and supported their own. The world is set to end AIDS by 2030. What does ending AIDS mean by 2030? It means that one, that we have tackled HIV-related stigma and discrimination, are able to access treatment, they are very suppressed, and they are living quality life. It also means that new HIV infections in a country such as Kenya will be towards zero. And as we celebrate this World AIDS Day, Kenya has a number of successes, and one of them is that we have doubled the number of people in HIV on treatment from 2013. We have also done a lot in terms of reducing new HIV infections. In 2013, we used to have about 100,000, and last year there were about 22,000. And again, the children also transmission rate has gone down, and those are the reasons why we want to celebrate. However, in this celebration, we know as a country we have a challenge, and the first challenge we have is that we have the 7th highest proportion of people living with HIV globally. And the other one is that last year we had the 6th highest proportion of people who died from AIDS-related deaths globally. And what does that mean for Kenya? It means that although we have treatment, stigma and discrimination continue to stand in the way. What the community is doing to you becomes a very costly element of healthcare in this country. And that is why we are talking about dealing with stigma as a whole. Tukizungumzia mambo ya communities wachukue uongozi ni jambo njema, tena ni la muhimu sana. Lakini kwangu jambo kuu ingekuwa ni kuwa wakati ambapo tunazungumzia uongozi iwe ni pamoja na hela. Hatuwezi tukakuwa na uongozi kama hatuna vifaa ambavyo tunahitaji kuweza kufanya coordination. Kama pengine kama group ya kina mama, asilimia 59 ya wale ambao wanaishi na virusi nchini Kenya ni akina mama. Kama ICW tuko na ofisi kaunti 2 peke yake. Young people face a lot of challenges because you're facing life and you're also facing living with HIV as a young person. So it has helped us ideally in disclosure, accepting our status, staying adherent, but we have not reached where we want to yet. So I would love to see more young people take the lead. I would love to see more young people come out and share their lived experiences. I would love to see more young people stay informed about the HIV epidemic, where it has been, because there are some who never saw the people when they were dying, there are some who never saw the advanced HIV disease, and now all we are seeing is happy, healthy people who are taking treatment. Teenage pregnancy or adolescent pregnancy has 2 challenges. One is the direct infection that could occur, but that is not the biggest challenge. The biggest challenge is that when a child gets a child, 3 things happen. She is likely to be set into the lowest socioeconomic status if no one intervenes. So it is that level that then have an ability to even acquire HIV after the baby is born, set space. And we had this from this county yesterday, where the children were telling us that after they get the babies, even their own parents who have supported them at some point start telling them it's their responsibility. So you have a child trying to look for money to take care of a child. So what are the means that does she then use? One of them told us that she actually has had 3 children
Because for the first child, she tried to get money from another man, who then gave her the second child, and she got another man who tried to help her with the other 2 children, and now she has 3 children. The system and the society to take care of those infected. Shibo wantunene matundu murongenerete aciari bareke otana na bo bari banini muno kaitene ka karu dharura ya kiari wete untu bobo tayarite muciari utana mono ari munini untu bobo atuma na boba ingi bate skuru kulukina urete aciari korele metuo na mekare ya na bo kaitene ka bate skuru. Nicholas Chabari ana ribotie. Muno kenda kwira aciari nontu bachuku bari tobetu ati Januari imweri gwithagirwa uri umumo obunene na gwithagirwa uri mweri igogochokia ana achukuru kogwende mataro kiri aciari ni ati ibamenyere igita riria rutha rwa thigonko ria Christmas bakiria thigonko baririkanage gutigaria matigari nikenda abachokia ana abao bonthe echukuru Januari no sereke thigonko lakini Januari kinyana ana bagara machoka chukuru na teboya so genda ngwenda kuwa tukiria itutiche kama tukimya bisi ni yite na beto bagenda tachukuru na manto amingia chukuru agethwa areo thionko kinyoka karabio karea utimu tukamebio karea lakini ukaragwa ni mona chukuru atori bakamya otende ti mona chukuru chibo akamenya na no etho nyothi nene so ngwenda kuwa tuka inyo tukiria ituthime bitu kuria tutie bia bisi Chibo Matundu Muronge aliuga ana abaingi na babakaria kumenyerwa igita riria rutha no abare moi gucoka achukuru na ukaethirwa riri ringiro ari nene kiri aciari kogwa aciari babatiri kwithirwa bakimenyera na kuthingatiria mitugo ya namba igita riri mwana ahendo akathura kuria bangi kenda bacetha nabo kana kenda benya kuturatura na kulilunga manto mengi so ngwenda kuito ana ba ngwe gutwira ngombe na manto mengi ikenda batho mbise bateka ahendo ba ahendo tutiro bagare utura na mwana atura either kithe mwara atura agwethera na mwana agwethera na manto mengi so ngwenda kwitumenyera na betu aciari ikienda na olinde ana betho by safe na kienda na bachoka chukuru ngi January 2024 baisa sawa onogo na kuruta mukana na bokiri aciari ibanto arume batigatane ana abao baije batakinyiretie emyanka ya gutanwa nontonto bobo nabo bangaratanire kinya boturo bwao akuru wenzangu twatana mwana atakinya klasi 8 rotano rotene tumi kithomo ito thome diana rota kinya ande kande bwere kantu kwa nonto kinya menya itara weta kinya kubidinta kana kwande kwa utajikene utani tafadhali with this certificate yaku ya klasi na form 4 na university na ara so kanga takuwa ito the medianto mantata no iyedo ya mudia na nyuma yedo ya nyuma kithomo kitoweka mbere Kumantuna Gebe North Western Class Chabari akari batharaka no thini bakuria minister wokaria bondene na matura professor Kithure Kindiki batethie kenda bareke kwithugirwa ni maitha ntereu na rietori ikene muno ya mashifta bakiaria bugite akari baingi ntereu ni batete meoyo na bangi kinyantura kuramani ukura kumana na mpithukiro inende bakiromba CSU kwithira bathirie kinyamara ki ntura eneu Paul Wakabithi aina Nteto nkuluki tika bakuga kuringo utirembo kwa kana kwa mumbi utirikagyo indi bakuga kwa bakaini ukinwa na kwa kwinwe okewa warwe gwa bora manyore magangirie mitiro na ujo akimigaga irio menyekira kari aba mono kuma batharaka no bakuga tiria security na tio kana arambari na geri bakumbika kinyawe gya ya within ya o one na mugaiza uma twikekire kinyawe we ngwa keja koni kwa twikekire na bantu very dangerous so na umena arambari na nwege aye mazinai naga aone ko una ria ringi kinyomba aromba kura ngana nje no ekuthimwa ngakia mirambo tie bantu tejira kini kumo twike interior tutamona wau atoke uko mbari akuje karibu Kindiki thini na wakaita kaingi twamuthurire anga mwathani mutharima aetia na agua aria twiraga turirikana muno ko inkumwira tora tigania na pokoti bakutairo ka bakorithiro mantu mangi akathina ona ndege na turirikana ti utharaka kana antu bakamarenge nti atigania ti utira na ona pokoti mara titira no tukoria na aga mukothima wetu no ntino umite asaka marenge mbiko ya turirikana ko ndaro maranjete mwana na kinyiri ntu mweno aturirikane kamarenge ndege na thirikari na kinyuke ndege ni ayone na cumari gututhiria ega kwena no drift ya tongoro ntu drift bale rio na kinyuka na helicopter ronde ne with the same pain de antu bakamarenge batongithwa tutongithitwe severally na tutikumuona na change ndi no ntu egetini kinene nwege arwamite thirikari so batu kumuromba na iteyo kinene should na randi kamarenge na helicopter wenu wigwa ne kurewa nyogo naye ne yake wigwa tiagura naye na nkari aya twikire tuaga tutiumboga tuthinete no ntu mo kuma 1960s
na ya twaritia kurira kumwe ona muntu akagura kabairi atite ya muyo mona thiaga chuba tia kurira na gugu nkaja na nguga chuba ona muye no aku kia na ugonge tukegwa baba kumukenera muno lakini naga tio gono remwe tukega gwete na ukenera na lakini utie mutu ko autotedia nao na turirikane bai Gahaba kiresiezwo karia bwadeni Profesa Kithura Kindiki na orankuru kithiritwa resinita wa kaunti ya Tharaka Nithi kwa kibindi kia miaka ikumi gutigira na gucwangerekana ya tene na tene kirimang'ei maria maithiritwo makibanyarirana na njira ya kuraga anto amwe na kuiya nyamu ciao cia ndithi kuma indi ya muchungu mwankire mthitu kwaria kwina mutaro riaga ujo wankindu ni no wantu aba bachumari bakumira tafadhali Kindiki ijo naga utone ncho na ndege tafadhali utone guyo turetere security naga nikenda ntitu kunyiro mono wantu aba bajire bari baturagira muntu na ng'ombe bakathina cio ko ndaromba na njira ya simo mono Kindiki guya no turika ntu no athire gitiga tura murunga uteithio kione na no akionire ge security ko turete security chumari no kiumira ikaye kae twithira kana kaye kae thirikari tutikaora itura gwa ntu baingi taga sa unit ya modintura gitu antu batano ogu ncho twetega tori babu wetu kwa batu kugwata njare gitare kura tutiotiganiria tiago tutiganiria rwana ati gwethirikana ekeno no ntu no ati ona gwoto chubite ritho retu tukerukite gite no tutio ndi Tharaka mongo thaka twina CS wa interior koguo ndi tukwenda roto security tutikwenda ukatukura wakaire na maura nguraga no kukura ndene ya mauthini igukinye mwisho ase Tharaka kamarenge tiguto thinite mono ntu ingi kinya rwana kumwero aro kuthio taroje agura turi ikuto ko irukurwana rokuthiro kaithira antu au achumari ende bakirikia na kurungia kinya rwana ruma ba watabakathina ruo baketha kogu wo mwachimono nturi munene yaria bakombeka utochwire achikare bae batukarie tutie kunyamaru tukuthina naga ona rwana rukithiro yeni wanga muntu ari akubya karuira na kaito ikagitani waguhakaria baba kamerenge gacioni gutuka mwanka bakemiramba Tharaka no thibombite gutariria kuthuka Tharaka wirwanga gutethia Tharaka hapana ukurukite au gutethia muntu wothe gwatabura gwathurirwe uthiagu utethia utero tigatethia muntu wenu tigatethia mundu ruri wiritwo tethia bunka urinde Kenya bwega gerio tutethia bura tumba kwigwa twitetheka ndene kimeisa na kimiturire Wimbo rodo arwinie mwangazi kizapwa ina raide ona dhina to ira tuli neonaga na to angena na mbonda ya Meru Park ede na bariumira wagu na bagumira baringa roje na daro roje rokobwa no ura ne kobwa demwe baringa demwe bagaringa ngombe otai roje ura kinyeru roge dia bakombe kwano to komwera roje roge dia bakombe karonto rwebo ware onde roje rwebo ruwekira chara mono ugende ke yumwire kinya we na turirikana na akimenya kinya thine ya twina ciona nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Ngwakabithe Boya Paul no tukinya bothe wa Nteto cia wothe mugucokere nkatho no tuboko da watanite na uni tuwate no tero dungro studio kirimbo bango yo arwe siasa